Ya na small shame kami ya be ya mashi TV na lele ngene ashime ngene ashiso anima so anama so akenkle obango shida won ofeche ma we ngbo lokashi pombo la debo anuncho moni bo ade sanke samanta aka mejela akelele fe wodromu na ke ngene gbigba kwa gbine esa ifa wo eko lele keke wo wo enyomu e ba agwa ni jeme fe me hunji me ni me na lele ke me pidi me ni wo kaji ochile nshi me pidi me ni kaji achi ameta amlone amebe woti ami lele amegbe tete po chaki amechomo gboyi ameyeko amewe ya won pe ko se ebe kuku omi oba atomo ame wo sole mo ke fa pa mo pe ja ko feche mo we o wala be mi wo chunu chimo papa ni se yen boni afe ni eni eto bi papa ye na ke wo hu afatai na omo bo da agbo ke gbe ona ni nonu wo ba je nonu wo ba nu nonu wo ba wo efele mlew hawo na na me sun lo inkwalo efe shikomeko nyenche nyenu nyena na nye sun lo o de bi na ma wa rasta to gbonyo ni se kakla gbe yi shabo ni fe won ni nke bo gbenu da ju for so a medi pawo 7 pm no mle to aji no na se tell a friend to tell another friend kamo mo ko no kamo ko akana kan gbe kan be ko manager manche me pe me ko men fe no ko ye Ghana ne esani mani what ma ji ache me ameba fe press conference no wo ma dey am top bonu mi shi ma ne shaka chombi egbebe eba mu ana ebi ene ke what to the flat che ba ya be Ghana ngbe ya no catch you cry nke ba get great ko ni machine add big best pharmaceuticals no touch of papai imya ojata shedrag name o rabada mishi nime na me nkwelo ime like je na mene mi mama bia ke game mi ni wo fi aya wo shikun no na ni ile won ke wo nbo wo mode nu woneko achewa ni alo achewa ni balo ke woneko ni wo kan fe wo emuku ni wo kan fe wo gbeme emuku won be anyewo akoli wo no cheme won to nya anu ne ke no mo mi hawo ejake kwe mamba adwa o chambe mutwe kachi kra mi yejara mabasha e ba shame tomoshito mimbra. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who
have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Odai Afote. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Ghana bi gamanti asia mi bi fe ami penye kemba asaga ne fe mu no wo ya he strut bona fe ni bi ni gba me ana wo ke amane bo aba fama bi anyi ke amla lo bona fe na amla akwa ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe wo ya e kumi wo ke akutu nkwara ma fe assembly members na asandi gba te ofilo ante ko ke police fui alo o che me ni me ayi abuwa ni onyendo ke sana kan fe mu no ya ora don Inka police foi. Ke wo kwani na agbako ya bi ene. Eke wo saa wo. Eke wo atu. Je ame pe. Popa ujin ke popa bibi anokolo ifi akwa. Na kan yo le won wo kan majanche bele won na asani ba. Na gba yo e titriji gogota ni. Hey ni e ni jo ami e chichimiye. Alo mi jo beje meni saga ko na chunwe ni. Hey ni ola ma chunye ni esa. Alo mbi ko meni afi egbe ko manu lehin. Ele me nefe okapa ni gbenu o asaga ni fi mu ato igbeja mi ojuba de nje e ba yin abona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da numbers when the sister we come numbers I come on waka wamba numbers when the sister we come numbers na mo kala fi on the north am Burkina and waka wamba numbers when the sister we come numbers I come on waka wamba numbers when the sister we come numbers na mo kala fi on the north am Burkina and waka wamba Lala kama maka wamba min jamlanje shomo na kentale no njino ni nwe wamba Accra Street Art Festival in Kemeni wamba Accra Street Art Festival ajenshi enyemi ajenshi keje du foton mena so ane ni gabo yo emoto ma momole emeshi to mo shinshin mi do tashi omo bo mo de ndo ti obenke gamashin emi High Street no onu mi shin achikeje bode a unke ame ka femini ka gbe ona kwa mi nkruma me no bo mo de kono femini oba no ba ko ingbe mi wamba Accra Street Art Festival mo fi amoni ba lo ni bi engbe ya e ba ke e ba Accra no so no na ke be wamba Accra Street Art Festival je shemo ajeje shon gbe artist speak baba o ba dula mi onu mi shi top artist den no le gadan artist den no le fin ababod no bo mo de ko ni bo femini o chi obenke no akashole mo jino nu wo fi omini wo tawo eja ke gadan gbe kan wo chu no ni da na yu ake gadan gbe e ba yin ke yin fin nya o nchata na eje mokomoko e ba je mi ke bu fin e ba je mi ke bu la ngene kamito Sajin Fiori gbagba ina gba na ojogba kenke nyenyu ngoje anokwale imale gba na moko ba ka gbe kan before ya bi ya follow ni eto bo ni se gbagbe mi ni gbe na nyeme kawo die che won yo won ngoje anokwale kenkele nya wo bi awo yi ake amlalo ameshinle feme ni many of politics me amlalo mi here ameshinle chi mo fe majority of them ni gbeji ni ameshinle yo amayo gadan gbegba ni no upon original me yo le gbana ata mo po primary school ni bi na ya po wo gaman certain ne no na boy chi mo na mempele gbe gbena yi fe flache woga dan before mo bi ye first waka me nya misumo ni won mewo chimli ha me ejake gama alake wo abadaele wonobe nyame she no ma na sho ne fetumo gadan be bi ato na use wo lineage as wo weak point ato na use wo lineage as wo weak point in the sense that ken yen foshin be kuko na emle ni bi ko me ni janu be na te kan fio cheme me kenye ni nyonyeli akeke bale gadan be sanie ka ya lo ba chijuno ni di chijuno na ko ejake me be mi she ni na e mi she nkokoko keji aye gadan be
wie eji ake je wo shi ni wo onu mi shi je wo shi ni wo wanye me ne sana me no ne kenu mu ji ne shigbe me de che wa che me ne sana me no ne kenu mu ne ha wo de cha me ka me ntwa ha me so me ka me be na me nkomo wo yi no wo gbegbu egbu folo e pe to mu wo nya o ya me ka me no ameka me no na me hihyin bi ye ne wa kloma fe kloma ni ba wo e na egbe ni sha bi le ko ke ya me ni ama wi ne eme mi awo bi awo ake dade me wo kometo ma ba ake Sunday ko eje ni mi na ke esane no po efe heremu shini e ha wo cheme ni engona wa be me ni la kwa wulo mo eke wulo mete na a je pashi ona be bia yu ake lo mo yin shi lo mo ko me hu e na asanjian na eja ka je gatan gbe wi echo ni gabo yo ni ama cheke jinshi wache magdan koli mi de chenche ko tutu magdan koli je ne fe nche ko e wo mi wi hale sheni inyese langoto paje yela abafun ni tetente ni we nkele ni je ni tetente ni we yela abafun je la no alo abafun yo eni jile jino ni ngona shi ake ni gadangbe fomo bini ni ebo wa mode ake e ba fe no ko boni afe ni gadangbe fomo bi ya na no chumo ni wa ni jian take wo chen koni ona mofiamo at least anya solve mofiamo she feel ke mene momi ni wa mambiye allo upcoming one say ni shele mo nyu feel mi ni enyu ele watch a madam boy wa modern ye fe no ne ba fe she wodin che ko ba je woni mo jano kwale ni wo ka woni ba fun hie wo ba na ke afe be sam ni ne Saji komen so jino na ka yole. Saji boy jino na ka yole. Ma yue ni ma yue. Whether no na ka le fiole eyan lo eyan mi ka saji boy ya ka yole jaka. Wonye boy ya gadangbe ni boy. Na lele am se sha lele na meje. Alele na meje. Ame boy ma kokon shi konji ya gane ka me wale. Ame mamo etuji, ame mamo company's office. Get truck penjo, I mean truck penjo. Me come hako one city. I use political power. Ke wale. I get call man ni bi. Gama jache me. Be nya te shaka nya fight na ka ni bi nya na ka ni bi ya madi. Nya ko nya fe na ka. She aba modern I use political power ke sajin komeni shishinu mo be. Watch a magdan ni kabo you on ati akume warehouse ni Kerry Ramsey site ni alo no ko ni bi pi o jeme no whatever thing na shion fe na akume magdan pe no ni awo bi awo yi akegadan gbe mi ni wo ke ba wo mo na e producer of an call ya magdan be mi na akume ni bi ye ani inkwalo ya na no obi amakagadan gbe mi ni wo ke ba wo mo na e no jino no na watch a magdan call it a wealth name ni gama bi ni nta no chu ama me na kwa mechu ona be na ajiri di la situation ajiri di wa say situation no obi ake ni other friends wo say ke ni bi ele oni yo je aba ajiri di no hu allo magdan no pe jino ni gba amena no honey amekumu magdan no pe no no jisa de bi mo ni nto ma bi e ake magdan no ne na amekumu ne amenkumu ke me ni yo je fe allo magdan pe na kumu e ja ke e afa ganyu because ka ke politics na ya ye je le pe di money for politics maybe gadan be bi na me fe politics ona mi wo mi bi ake me bi na mamu ni bi ye jen amamu Kerry Ramsey side na me na mamu ni ye je me ni ewo na kumu magdan pe no na shi ofan bi ye
nya wade nche obi a wo san de gba kaji lela ka kadangbe bi wo ta ogan ne Kwame dress site me come nu wa lele ona nyame boy ya come nu wa lele ni ngba drum ni na mo ama ya kan na me wole ame no fe mo fia mo wona me toji ka me ni bi abona me nyame wole ame no fe mo fia mo chishenye wonu aka ato a investigator me ni na mo ke ni bi sho na ka gadangbe nyo ni wo ya wo shikon no ambaba na ni na mo ebi na me ka fi ame agbo ye bi amba ya me ma me ka fi ame agbo na me je nfe wo ka wo di anche wo yen wo ma ni wo yen wo shikon no ka wo na ni eko ni won to ni wo ka gwa wo man bi nínú akẹ́ṣẹ́lẹ́ wọn kò ní bẹ̀ni gbọ́ ẹ̀yẹ jọ́wọ́ aka ní àlọ́ ẹ̀jí wọ̀ wọ́n súnmọ́ ní túmọ̀ wọ́n súnmọ́ nìkẹ́ káàgbẹ́ náà mẹ́ni nìgbọ́ ẹ̀dúrà mẹ́ni náà mo yẹ̀ wọ́n tẹ̀ náà mẹ́fẹ́ ní túmọ̀ ní kó náà mi kyá wa wò mí ẹ̀jẹ̀ akẹ́yẹ kó wọ́n bá pọ̀ ẹni súnmọ́ ní jọ́wọ́ kẹ́nyẹ̀ ní wọ́n gbẹ́ ẹ̀pọ̀ akẹ́ gànní kẹ́kẹ́ wọ́n yẹ mi ńlá ẹ̀jẹ̀ akẹ́ mẹ́ẹ̀kọ́ máa ẹnu jù fẹ́mi ní jù á wò nàkàyẹ̀ náà wọ́n kyẹ́ wọ́n yẹn nù Charles Nyama Mensah Shatawale African Dancehall King Odebi Niama na jole no na ke o na ni pe dana sumo na ke sanjin kome ke ni bi ko ma papa wo cha wo nyenu Charles Nyama Mensah African Dancehall King asumo African Dancehall King eche so ewo in your my way down aka edo we bi api aka gbeke nu ne obla nu ne ya fe gan gbeke for mo bi ma wie ni ma wie da je to mo mi fe mi to ma create ona tribe je ni mi fe tribalism chin lake ajeme ko me industry mi ni je no ko wa me chon wale no ni pe na me chon le je ake afe gadan we for mo bi baby ne yen no mo yale ni no ko ya no ne e ba ne alele fraud boy akesa jin come abeta na kwa petele shini ngba bon le dromo femo ne na ke o dabi kwe e na chon ke ko to je me na chon ke pleke onu ewo me ni me na me ani ni ne take on chen kan nu fm dromo ni ne ko ni ba esane ma na ko ehua ameno ni kadi mo we femi dro mo sani ma na nyum ana kelele gadangbe bi won we gadangbe bi ni nyum efe ame dro mo shibanye na sanji na ke bon le yele mo akanjele pocket eche onu mi shi akanjele pocket eche ejaka na ke beke Charles Nyama Mensah ya fe gadangbe fomo bi ya fe se egbe eko afe gadangbe fomo bi ne woni afe gadangbe fomo bi ni abalaka be Ghana na yo lala fe mo le di monita mo fi amono Africa le weke beneke ni de shia chichi enwo tuwe ni pepepe no na ke le tano gba me ko ma na ye industry mi ne gba me ko ma na ye Ghana ne ke politics ni ke ni bi politicians ko me ke me pi gba me pi ko me ana ake sani gbeke ne ya fe mi ni ame manyo what nye wale nyemi ni eye je manko yo e ma no mi yo Accra e na ngolo na fole Greater Accra no mi no yo no ka la oni ma dro le na ni na mo ebe ni le we ka woli e no Ghana ko na ni dana ba bu tax jin ko me ka ni bi abo tax ni se na mo be a che wa tax wo da ese a che wa tax wo na ke tax e po fi han wo dana road we ta eneke yakwe kolebu yin poke ni bi come ni come ona makola gbeke ni bi je ekopone sahani mini am a road back ba me na yo jala ye ke ni bi am ne sara me road back ba me ne jake dana che ticket television gbeke mo oni o ko ni o aba ne ka shika jin ne fe ke aje politicians are mini jin na ke chu an o akachu no kono ka individuals nweje no na membo ame wo mode onye ka mini na mo kra ni le na mo kra ni ke le egban ko dan e fontaine ke to asha oyo e wo ko ka bo agban ko dan fontaine ke to agban lo wo ko
Ghana na yo cheme nyeme eto ni wo magia cheme nye jime ni me ni ka won ye ne kesa jine esa nye teshi no ni yu ake namli share wa be me ni la kan wulomo ke wulomo association am fun ke amadan ni ne na kumokumo ni ko ka wa cha magdan ka wa cha nyanu shatawale pata shine wa nyanu Richard Nyamakwe gadangwe bi wa pe na shi won wa ji wa cha magdan fo ni jimo no na e wa nyanu ka wa che Richard Nyamakwe ni ji bills Richard Nyamakwe le mfoni o na wa cha na ni ka bo yo come on eso yin sa na akobu amenaka padia ya face agbanyo ona eba fe gadangwe eba face agbanyo eba fe gadangwe nyu ni wa ameteme pi amenyoyo ametwinje amena nko amini wanyemi egbeshi shini bi ni wanyanu Richard Nyamakwe efio ke ha je Greater Accra na pe chefe Greater Accra and beyond first potential holose ato na yelewie ejake egbamam bia na ke ka cheme ni yen private jet ye Ghana no cheme ye ten ni yen me enyo gamenji ame echemu mo wale shenaka efi atomo che nu opasa chi ona chi shows yin ona chonde nu oke wotela mi ke fo fa efetumo ona shows e fen yeye ona wo be pillars ojogba nu opete gadangbe bi wo be pillars ojogba meni sana ma no awo meni sana me fight awo ni ndoko efemi ni ndoko aya no awo na kan gbe me ina won chata ole no na me nya me feel ake bebe sonbo ameka me bebe be woni bi papa bowo kegbe me nyungo dro me ni na mo ni gadangbe bi di ame no obana be ne kan nyo ame be ne kan nye echemu ame be ne kan nye echemu ame game wonye wo shipompo asimo nu obana ni yebie comment wonye nu food bank nefe afe ken papa ishin ye popa efe anu kona abaye ni eni onu mi shi mo fiamu no yen ni ekole ta flacha obeno no baye eliake lele onyafo bi ni nejo onyafo ahia ne le no ni ji onya ni omo yele dan ne le no ni ji omo ni wo akeni omo yele dan ne le no na chole omo na akeda abi esa na efi onimo no trumu ni moreover any potin ni lepo mu ejepu elebon ni jemesin le yo ni wo na kelele moko crack abeku etwetese egbe ni wo ipo ewo modin no ni ona ni je na eko na ahwe je tomo amale alo libilina ba akreti yemo ko abo dabi eye ko legun no eye wa ko legun no ni ona ebe fojian me ye gba egbe tutuntun kolebu gba tutuntun jemo ba na ni eye function 24/7 dane 24/7 function 24/7 orumishi no sano no le ake neke gbomone boy wo mode kumo gbe kebi na fe moko 1 cedi moko penje ake ko yin lo mo yebu e ba je ndo ba ye ni ate agbeleku ekuma se agbeleku eno of gbeke ni bi ni ji wo yin no Richard Nyamakwe eba ye be de fi one no pagono na kese na akwa revenue taxes ke be ne kenye ke blofo jinkome ba ka ato ojo blofo jinkome ba ken gbagba ma ajo ma na their revenue the network tax ke ni bi kome be nye penye libe na yo tax tax na ke chu chairman gadangbe maja chairman makpanye fine no kwa fi it's about time say le te me pe nye pepe omo shinu akan fa ko ni wo chairman ke gadangbe bi ni nwe drama ni ke ni alo nwe drama ke ni na mo nya ka ma na china mo nya ame egbe ke pe na me fefe ni bi wuji awo akakwa akedo awo moko na to le manche
akakwa akado moko yeno ko yo betana wele na to le manche alo wele na ka shino ke ni bi kwa wo dabi cheme won pa nfa je dro ake beja me yelumu ona moko to wo chenya wonyanu Richard Nyama ko ne bomo onaka eye chijino kiya gadangbe ni wo cheme kenye chi nye benke alo chi benke nye kenya ne ake o mbi neke ke ba nye no ba nye eyo wale mi wa ko na manke ni ne alo search mo ni kanje alo se be ni kachi wo ko ba mo ko no na o mo hospital ye gadangbe fin gba mi ona keke wa ka ba ala ke o be ni ayo ye ko me jeme jara ye mle eja ke na fe amambi eneme mini yo fo kaje ko la balaka akebe no shafo te mo je ni bi are se na mo be na no ni ya no na lo dele mo je na action le hospital ko fine ni wo ye me yin me ni me na be noko won che wole be ni wo akuchi anu yo eko nakan papa no fe ni wo ye gadangbe ni wo ye me ni abanya wa ewale ye jin na abanya wa shime ne jin no wana awo ameda nwa na awo ame ewale na afetumo ka to no kudo na chi abenko ame sha die dwomo ya ame no ni api ame ona politicians boy amempi ablade abiye afford na to acho ame nyojin by force eja ka nyum draw dey abiye loko e wa to anyame no na cho come on bomo nche wale because amola mugini se mi bo ende se ayela mugini e ko amo yellow nega blue ba ke ka gbene na no egbe plug yin egbo de sana mumu na ke ni bi ko me apapa Ghana kaka ba ya no kwale corruption le politicians say am yin corruption what politicians say they are the most corrupted people. I mean la me corrupt they like politics and it's not ke wo you aka zero fit zero abaka pay me shikana me ma street a pay me shikana ke face street ke ba she bia no lolo o ma no ni ya no ni no ko all say ah shikajin come na jeye ko te wi mo ba na bobo ake obesubon nke politicians ameji dulo ede nche ameji many duo because now allowances ko ni bi fen o yakucho mi come on see eko eja na to smith one bag po eko ji nke no fe ono na ni ma yue ono ni le no ni ndemo eja ke amake anyi amanya example just come on simple example nyena aka politicians say amebo am twa wodo fe mo fiamu baby na ka ba masala ga market baka de aka lobby shikajin ko benga ni na kan shikajin ngwe echo kaba shimene ke Germany wo nyeme wo cheme na me da nwa ye hebo ha me nya wo bia wa aka wote alo wo ba nyeme mini wo no na be mi ni kwe akeko sama ebu la kote ne jefi omi ebu nu ewo gadangbe cheme won panyefa ndo kwa fenye me na me banya me wa gadangbe ne jano ke ame wale ame ni na mo na drama ame jomo ke ni le cheme nya me na kan egbe ko ni agbene won nye bua na kan me afa banye ha wo eja ke wo na jino bonika ame shikache me jeje ame yepo na ame na kra na ame tag ne ame ji abe yi na ame wo ame no gojo wo na kan no wo ba ke won wole won no won wo osan wole wo shikache me keke won wo ji ame no ko cho no be nche no ko super jime ne be mi no la ke o mi super jime ne ko ga nye ma mi enya ya mene je ke mi no la wo ma mi lo mene ke mene e ja ke wo je capital city e ne wa sa na aba na wo ise bie na ba lo ke ba ya be o talashi be won komo wo yi be mene fe mi je ni ne ke se fe hu so ni mi bia na ba mi fe mi no ni we wo mi bia na hu ko mi bia na be anya usu eso on po e wa ne kanye be agbe wekucho mfe wekuka wekuje ishikun sane wo ma mfe je yo kenje nkama ni je mene ji neke ni ne je nshi
she be an ele na egwacho ni mako wake amako aka fon mo eja aka ni afetumo chin say atamo na no ni wo mako wake amako aka fon mo cheme mawie da aka lobi en show me shehwe wo le me dwen loye lobi en show me shehwe wo le me dwen loye meni ye yin hikamo ona money shanga ele ne di onu mi shi nane me so lo eno man na share masuma ke magbele phone line say onu mi shi ko ni bo woni otwa no tun de mo nke we sani wo majanche me ameba wo gadangbe entrepreneur say ayi onu mi shi wo majanche me ameba wo gadangbe bi ni nyumwe dra me ke ni na mo na me mfie nu tumo ni man bi ana eku achu esananya abo ame ya fa ba wo ka me na fa na lo no ko je be ja me keke badan benika afefe fo ni na me nyamba fi ofefo ni keke o na ka no esana me nke no ko ni na me cheme na onye fa ni gbe ami benya na be ni wonye me ka fa me nyame ka shio amachichi na me ko aka mi obi di shio mi otumfo na me ye neke na ka no we san wonye waka shio ni no aka aka kwa mi takita yu ano mi jimi mi ode jimi no it name me shika won wodi enche wogba me mi ni wo ba na the politics say back and fit any bi wo ke won wo yi ni game wo ni bi on ka afi won wo je me ko me ni wo afi atum ke ata oni shana na wa ke wo ba ni wo fe magic ni afi fine na kajibo na game shika ni ehi ne bale jelimo na cho anya to awo game she first MB ake many ane bale na kan ake nu wo ben hin yen lo ni ba dan mo miawo ni wo ya fo ni wo fo amba femi amba wie yan wo na kan no di boni wo ba na le shinya obi awa ka ata mebi ben ya ni bi fa gadan yenyo bon chekumo ene magdan school bi ni yo wo ni ne ko igbe magdan die primary school bi ni yo for neke day school now pay school fees awa man bi awa desan anani na kadina mo wa desan no ewo wo maja che me ni me onye ba fi onye fine number ke onye ni pe na me mfe ni bi ni chon akashi lele God dan me come at you no esani nyenye ba me yi esani nyenye ba me yi ne ka ma na aka ni kenoko ni na me esani nyenye teshin kenkle nye na akashi nye plug nye no mi akayi akasani etewa aye no we esani nyenye femin nyenye chinye beke no fugbe fe ama mo school agent ene chon aka moko ni ona ya adresan esun ko ba dan ne songo ne ngo na cha nuchumo ne wacha magdan ne le no ni wo mini no ni game wo ka wo eni na mu wo aka na kra ka wo eni na mu aka na ka wo eni na mu shi feje shi abi hon gbo shi abi hon mu han shi abi hon mu han yemi eni ke ma na shen gbele phone line say o ba ni o twa ni bo chon jo mo mi nke be ni bi ana ke game ka na ke game won na ni ganjo ko na ni be na ata o na ke la fi njiga aja ke won ye me bi ni won nu ami gbe na ka mo ami na ni ami ke ni na mo twampo a ma ba wo na sho no wa twampo a fi o na pe ni akefe magdan akefe Richard ni amakwe akafe chat nyama shatawali moko na kan nya obi awa aka mini wo ka ba homo na kefi yeda na ke game kwe game le ka me mi dan ni ba ye mu kefi kefi na ke ko ye mi ni ba ye mu shike njo na wo kwa mene eja ke ni instead of sani wa fighting awo be what work away no keke mu ko jese be le we ba wodu ni ekete mi na ke kola ko ba kan no
Hello, Fano back, Fano back, Fano back. Oh, Fano, no, and yeah. Ninko fa mbabi ya chego ninko bu ya keye no ofane ya chima ni yogbe yo nyama ofane ni ma jobo wa no no yo fa no pare ni politicians ama me biwo ko la kino otupine keje che na ba afia wo afia o ako ka go ti mo ko be wale abawa se ke a nda po ton be amana me bi owo e ma je me e go je me e ba je me play mangwa jiu helicopter jiu train jiu e kai ko yo mi o fa ni ma job no you are going to do yemo ame de wo la o ame de wo mi no boy je wo no am ba je wo no da am ba je wo no because the one who was juke me am fe ato me agency anu ma job yo mo fe ma job fe bye in charge ni wa job fe o wala don ma ba ni sane ba na kan ona to mo be ni yo no eko scenario no ni wo chebe ake kwe no ni wo tashin na ka ba kumola je na hospital ni ba shi bi anefe afun me mo aye wona anu ni ya no wo lebo ni ji wole no na fi o amale so amale o trade fair ni de che akolo trade fair se shikoji fe mene onye wa ka ke wondo mo shi ni wono ko na ke trade fair ke yin we ma dan ye je we Richard ni ama ko ye je shata wale un yen shika wonye gamen pi ni wole am gbe na mi yen shika wo ba ni won na kian mi contract enne me jino de sanu wa majia che me afi ami amla lu ene ele ake mo fi am akọ enomi ene she mo fi am akọ enomi ka ba tu ni e bi na to mo ko na ka project ato gadangbe form bi na ka project me e ga ke gbotele gbonyoyin boyo ni etele gbonyoyin ni wo ni gbotele gbonyoyin ka ba contract yin won pa amla lu en fai eki agadangbe form bi eki agadangbe form bi ka me bo abule wo ka me ohsen wo ba ni wo ka ma ko jogba kan MP ko na ka fe road ye mami na alesh kani wala ke edetashi o su la ni oni o nu wa ni wala ke wono ni le po ele akepo ke pese sie meni me po de ke e ba je ko ya ni kan ba pese sie ama ba useless le fe mo fi amo aba show yan shike amo fe keke fe ni kase mo ame koko me no me jido no wota o cheme Majia cheme ni wo yen kadangbe wo Ghana Traditional Council wo Regional House of Chiefs Greater Accra Regional House of Chiefs cheme nekedi bi jino no wo hwe nyekenye na na maashi ake bia na show kadangbe bia won wo ye fa no fi ona kase o kase ko no fi ona fi o wo ye me ni le fe mo kero ra ba fe Kumasi awanya ke contract e Kumasi nyo ka ba fe Upper East awanya ke contract e Upper East nyo Canadian region fi na ba fe aya ameye many ona aye professionals again akia me na ma me tu ni se na we ba me je na me ye won ka hye wo no ye Greater Accra aka woni awo shibona na ba mo fi amoko keke ba ha woni ye facho chame enne me jino ni eyin awo enne me san nye fe eyin awo la polyclinic Benin ye ogbonyo kedumo shine Benin ye ogbonyo kedumo shine la polyclinic chame ji na for me eja kenye ni for me je la ba fun tete nteni we no la je no hospital inside that for me iye ne journey na na gba ne je makamite na pe no mene kamo ko unne oshinani na le be se na kele alek manjo energy down game ni wa nye gadangbe fomo bi ni no ni yo je me ka ken me contract in le me bla jo me kan bi je to mo politics and
Gadan before mo be ye, need their business moguls. Akiame. Neke contractor kan boy. It never did understand what my judge, my men know ye. Kala me ate shinamba gbele me ngba mi ku no kumo akasa fanso la pambra bi chi amede ho shikun no ni gbo ke ba ke gadan before mo bi ke min bi ni ko ake no ni ake ho ha gbo ka ho ha shi amo yin lo shimino jinno ni wona ko tumpo ma ise gblamu achomo ekwakwe atoi akonba fili cheme me ni me pole sana me wo nga na me set good example ni wo follow am they are fully corrupted what cheme denche me ni me na sana amekwe ni neke gbajano to ke ni bi na ya no lele in la ke me yemi na me mbo me wo moden ni garden de come chuno bam ona nke me ko me fite me jinye ni sana chia me ami wole ko me mbo abro lele mi eja ke be mi na lo ke nje lele mi ke wo nu emi ye ba me wa me lo ke nje nu emi ke wo lele mi awa wo ya o na me no pe wo de kan ye yemi ololo ngbele phone lines 02743243331 02743243331 nke ma ba ni sabotage o gadan gbe bi son neke mini ewo mini woka ba hu na gadan gbe bi mini woka ba hu na ne kwa yi bi na ke magdan wo ke gbo me warehouse use to ichoko ni ona better explanation ko akaba jiri di mo ni efe ehweshi ni ma ni bi boy abi ta flat no ko ma bi ani bi mamoshi ajeme ashi boy no bo na kumode no na talashi ni me ko men na letomo ntoko krono ko tomo function tomo komo nya wa no wa nya chela wo gadan is about that listen wo fe wan wo nya chele wo ni wo nya wo fe gbe gba amokomi dani no ya ka shele mo ba nya fe wo no shika o ke o ba nya ne ke so anya nkomi ewo atomo ikwakwe atoi akome ba afilie wo ba jejele na yesumi onumishi wo ba jejele na yesumi nandeme sumolo wo maja chebe won pa mi fai bia na me lobby awo ami anam la lo enele ake won pa le fai wo pa le fai ndo kwa afile no fiano ni jie wo ye me ye gadangbe ni na ba anya chu no ka gbe wo no mi ake contract awo kamade ke contract gbe shake o gadangbe bi ade wo nya nu chas nyama na jiele ni ehia wo wie mo fi o ni ekeba o fa ne producer ba mo de ko ni o ani anu egbe o ana anu ewie mo ni ma bi my management team, from my dad, Leslie, to Sammy Flex, to my PA Dan, Wade, everybody, that has been supportive with this. And to you, the fans, I owe you, a beautiful concert one of these days, because you guys have been, supportive. I heard some of you came there from morning and you didn't want to leave, but as you've seen my video, you should know that Shatta is safe. Your king is safe. Wandon is safe, and I'm home now. And I just want to say a big thank you for supporting, and for being around me in times like this, because I needed you guys, the most, because you guys are the ones that hold me down. Once again, I want to say, a big thank you to everybody that has been in support of this. Shouts to Neo Original Wandon, who has been a father to me too, and he's been very supportive too as well.
to all the staff of Yoko, you guys have been wonderful. At least I came there. You guys really took me through that rightful processes that, was needed. And I just want to say God bless you. And, to Mr. Ramonacha, I just want to tell you, I thank you so much for your understanding. I thank you so much for cooperating. Yo, no one ever so already. Abi, Nikemi Yobe, Mashi TV, no, watch your one yenu, Charles Nyama Mensa, African dancer king. Osumo, Charles Nyama Mensa, African dancer king, Ghana music messiah. Mekomeni Jenshi, she came in Ghana music messiah because Kajelen Kun, what didn't you woli, Akelala Kun in your cra. Anaka game upon our benu come away one. Kawaya Ekwe was Mona no qualia in Jeme. No, you have felt to mo pico share, another mene ni a feel to mo. I draw to the extent I no fear no feel Kagadangwe. You form of being feel a feel the feel the no cuckoo. No, you a chain fire one. One more judge, me one bar fight. I'm a bomode. Now make I'm a Fijian. I want no. Nyebua, mode. Nyebua, nyedenja, no jia faban. A jacket no fair no tawo. Gadangwe echo. Shimo, a shoponi bafi na bakra, na kaini beauty bar. Aye contracting komena ke han me komen keke abaka hallo brofo me Chinese vika ka me bagan ke ye road fame keke no nyega me gadangbe form bi ni come on serious contractors jame na ale no tumo ale na ale lodogba ake no tumo ahia bi ye konika me fela dogba na gbla me to nigga you tumo ba boy ba me fela be na me twis mo ye leje man na je bi e ka traffic mi nwa leje sande jaga nutumo ba tumo elake the more ni ba delay nutumo the more ni mini shika ba ya won no ba delay shika ja mo hia mo na kele na tumo ke gbadwo abadite ale na bolu ewole na ne na ke je ne ko ba tule ne ka ta wole no ko ba fele ne ke agbena mi no fele ne ke eli aka le mami nka wi esande gbonu e homo ba yele ejake no chumo no ba bun lebo no e ba tule chuno odugba shi wa ta wo Greater Accra ne na fi road na fi gota na shite ejen ana jete ejen ana lante ejen ana bote ejen ana lote ejen ana wuche ejeme abashi ne kegbe me nefe ni wa nya Greater Accra no nto no chimo kaka ta lo me kaba ba nu wunchun shanshin wunchin wanchun atom yo chami abi o fa no gbe kan na lo na ya betin kansem Legon o fa na lo na hello atom yo chami abi o fa na lo na ya pa no me ta ke me kansem Legon o fa na wie mo o fa na me anyo manye jina bla onche yo bode yo le die no do yo fin yo anyo mojenche ajobu ono fia no kwa no ba mo mi eye mu ni eye manye be pie lelen o manche me ekume ame fio ni bi kume ni kafra che je manche benche shi manche ma meni benkele sigi jasi e benche ame fio shame wa me against ogbomu le ba ti se wubu against gbo o da ni gbo na hiwale ke gbo na hiwale
ne chon he hwehwe mu hia wo won che sa no sa wo hia ka wo sa wo hia clean no jino ni bayi bo a oda na gbo na wo ya gbo e na ti wo hia le enyi kra e few ni ge cho wi mu ne Ofani yo nche ora don nu ajobo ni e fata e abo producer ofani ke ko se mba akomo na kan jeme ojogba ejiga ofani nshi ba mi na le me so le no ta ke boni yo nke ma ba ona beni ta ke beni wo che ewie lele wo mo ja che me ko me ama me gbo nu eyin ile sana me ba wo yi aya police aya soldier me ka me ame wokumenja protocol ni ale bi ma se attack church mi dan shike shewo je egbe ke shewo je egbe keke wo yen lo ba meta mi won niyan won bi e kan gbo na me police ke soldier ame ba ya ni ke shewo mo onye ba pay mi na mba guide shia benye to ma me ame ka protocol aya no agam ka protocol te ni mo fia me dromu na ma na gbe na ka ta nwo egbe no keke te mi na kola ko ba kan no hello fa no gbe kan no gbe ka no cho akejo acho mi ni asia ku akejo ablekuma ando no I am pa acho mi ni asia ku mi akejo fa no e pa no wie mo bobo twinche ene no yo mo ji no lu ofe na kan ni ojugba shiwa wa bi wo ya keshi wo manche me na mu fio manche mambie ni fio manche chawo mambie wo na sani wo pia wo manche me na menyini ame atuni na me kepa wo no wo yi ni wo kenaka wo ha ame me manche baya ne ya lobi e hamuku ye mo no yu mina ka wonye mi creditator e ba ngon na akeshi e ba atwa eko e ba ngon na ke ba atwa eko eja ke no no wonye mi ayu olele pepepe ni esani wona wo ke ache me ke ka mo amenya me lobi awo ni na ke gbe me na nchi a metane bo je mo mi ka je mi mbe wo bo kola ke mi mbe wo ke ache me shi wacha magdan ega chameni yo elu oni bi ha mi wona da fi da gbokegbe ona omojinke fojinke nibi ke wo shikaji na kan no wache niama Richard niama kwe le wona nibi ne ke ha ne kala ko ba de ku ni ashaku ando na ya nche ya to ne no wo gan wo yo le nche da ke manchi ba ja cheme yo da atangbe mi ele nche wo gan me ni sani wo wo amenu ni wo fi ame ojugba ni ka wo se ko ni wo ba yi na ba yi ame awo wo gbe me ni o ma mi ni ka ji o ko ke je gan ke je bi ni ke ti tema ke ti pum ka gbe adan ma ja te me fe ni o je be na me fighting lo kwa ba mo fi amo e pe enyo be na ke me ni di ge ta kra president me na o ge le di de ovalo go ba dio ya ke sine ke gbe me ne e ba pe ti en ka mi ti na Nigeria na mi na bu ba ye ko mi na ba nya ka ke si ashima sine e bo omode ye da ele ne tu mo ba wo ye me ni ba nya tu na me ji me ni ba mo shi na ba yi na ka do ye mo no yo yesu momo ni na kan ye mo o ke ha wo ga me be ni wo ke wo ma ja che me fi o wo pa ni ke ja ke man che ne leni podo na ke teni full support le alo full support le lo na te yi shikamo le ba nye ke li papa abaga le ko le ye gbona wo le ke e ku kama chile o ka shia na yo man che e je ko mi chindi ane ke o gbe ni ogbo wo mi shi na na ke ba nye atu kama wo mo mi wo ke la ya ne atu ni wo ne ko ti shi ke ti na kan gbo mo force le ya ni wo no wo gbele shi na mo ju mo ni ba ya ni ba atu e ke ba because they could let me not job at Yaku. The Laka came and said, Lucy, Moon Laka Mancherio, Lady Mancho. A second thing at type, when they could let a look of our Shakamuko, and came over Lady Manche. I told me I should say, yes, the Laka, or Laka, or Tema, I gave to book, when they were Arato Guatukule. Now, okay, come with him while. Could you get a look of Papa to Moshina? She can tell me I check the them to back and again. Lady Manche, Papa to Manche, no go to it was never after saying,
bele wo na ata upemi na me matu le kole mi yin ni ma ju ma bo e ni ma bi e no blind e ba fe tin ma e ba ya so mi mo mo no ke you da ke olupa e register ko o le da ke si ami na ki ni ke ya mi ye mo ami ko ami na bu ye mo ko na ni na ani game ale akesi game o blind adi e bi ba ko ni pe ko me agbene won fe ni eji ni wo le je o ke ni ju te ni ba e sisi o ke fite fite ni amefio do da olupa e ke da o blind ni ke olupa e ko yo gan because ko MP atunwosi le sha riba le ke ba manchene no bele ba ge ba no langa ta si je age bele je manchene kaya bele mancheke wole ya ya lu demba e community e mo ko we jete kuma ni important no na ayu dada agbe na ayu dada le ka manche speech ko le ke ba lo le president e le ke ba edumo dada sisi no ake mo ko we te a win case ya high court ge ga manchene no a publish our paper so ajo ya ke sinige manchene mi le ba ajo na ba bo le si ni ga manchene bi ni ye tie ke itu e na e awo mi bibi e ni o sie amega ma ye mi na ba yi o fa ni ora don ke o ma wo fi oni moko aba inu oje ojogba ora don shi cheme nyeme na ne me so la blada bi nkole mosuma ke mi na kola ko ba kwa no hello eche mi na ke sanima nyama fe wi mo ne fa e awo che nche mi pa bo fa no kwa fe bu lele o wi ye che mo amni ntu akanje dansomba nche atesin ando na yo mada nyemi nushi yomo ni eyone ehele wo shi wa denche yalen wonye gain gama bi ni amenye amedi ni abaja amewaga ojoban chibe pie wo obaye ko menwe e ajo wo suban cho ake ka na aka ashimashine enye no ko fi o be abatun kulu no gbe na fi ake be abaye ṣùgbọ́n ní sàbí ake nichumo na mi ta machu wo investment na kenu ko ni owo mi ni madalo ko ni mi ndam ndi ba teje bala faton ni faton ame afisi to wo lo yo le gama che me ko me je me ni wo nyeme abi ni na mi ya me din fi o ne akamana sistamo na ko ga kutu amiko kese ko di factory abanyama eko ni agaganya bi bawo je me agbele itumo ya wo mami do ganya bi ye woni patili teke kase ko mo pata lo le gbenu a chele wi ke bo te mo ba na njumo abo o ta lo le gbenu mo ni wi bi o chele mo te ba bubu ate mo ba pa go ganya bi afra go na me fi aguko e facho do ganya bi o gbege bi ni ba wa ma me na wo gbege na ka no go ti e ni ka pa ni le ba ate ni ba fe wo ka me ka ganji na wa me ye gan wo pa me fa ame tagba ike we ka se ya ke ti o yi ame lo lu pa ni se le wi so ne pa ka me se le wi lu pa ni pa na atlo tax shakachi we da me no me fele plenjo wo pa fa ame me gbe ni magda to lo cho ni ka me ko me ame ka damaja ame cha me ben ka me na ba ni yo super school na ka se je me la clinic ni ame nya be tu ni abanya be tu ni wo kafe baja chema no me chabe no me kama tachi ye kuku mi no me kama nda yobo ka chomo bichi mo na banye tu yo wa nyo tu ololoko nya wa ni na presidency o ta bi chomo ne na lobby ahame di la clinic amashi se pe school amashi o wo papa yi nche no ma jobu yo mo no yo le o manje so we juro so yo ka ja me ko ba tuni keke o fa le bi no yo do go ya bi ama o wa mba ka kwa me kwa be pa yes to egbe ko te bu ko be bi fa chale mi baba ame abula ba wi o fa na yo lele na ne me so le NBA FAB lele esani won wo you te wo kwa jeme ojogba chi ta ke boni chon lele bia ne ma ja che me un bi ame na me fe ni ame bule egbogbo yi je na bu ame ni fe mo ne ani ame te me pi won ame bule fe mi ni egbogbo yi because ame fe ame ni bi ojogba
moko ke nyemi apele ni shia ko me ete me egbe ana ke me na jere shia moni no kaple fi oni yen iwo nu mo gbonyoko efise din anatole be ekeinti ni wo shia bi amena me aka meji shia bi ni me negbo nyon te fete nle ba yo no keke bule aba be ni bale bisi basa ni wo ba ko jen odigba na me so lo eno ma na she ma suma ke ma na she bi shida ni machine ma ya kan no yen pa no shikome ko enke wa ke Accra Street Art Festival e jano life and college ye gamashiem ne mi ke bo yo ne Achia Street o na e ke je bodi an ke gbe mi ke ya kwa mi kuma me je me je egbe ni alo Vodafone office ni di any ama digital center o ba na ke elele emoshi odugba o si kan pa ke no ke ndi English alata park no jenfen ni di mancha agbona nke eso ngbe mesa na kobu bo modern no ochemko ni mko achemko akengmene ho ke ogba afen womba Accra to the fullest na ne me so lo shikome ko money ke di fe money e bo gbenoji o na enyu o sun lo o yen lo o debi ni ama awo one rasta to gbonyo ni she kakla gbe kenyu egbe wo ni ke wala ke wo next week ju for lewun be e ko ni nke mi e ba shabu to mo shito ni eradon